Nshuti bavandimwe turabaramukije tugiye kubagezaho amakuru avugwa muri Sud Kivu mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, aho uyu munsi tariki 12 z'ukwezi kwa kane 2025 aho mu Minembwe babyukiye ku bitero bya coalition ya guverinoma ya Kinshasa, Mai Mai FDLR ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babyo. Uyu munsi wa none baje kugaba ibitero mu gace ka Gahwera n'agace ka Rugezi. Reka duhere mu gace ka Gahwera. Uyu munsi ijoro ryakeye buca tariki 12 ahagana saa 7 z'ijoro mu Gahwera barayibagabwiho igitero n'umutwe wa Mai Mai aribo basigaye biyita Bazalendo. Bakigabye ubwo hari mu masaha y'ijoro, kuko tubikesha televiziyo Mukirambi TV ndetse n'umurage wabashe kuganira n'abaturage bari mu Minembwe. Bavuze ko igitero cari igitero kiyobowe na Mai Mai zituruka mu bice bya Bikuba, bya Gashasha, Nyabibuye, Ibumba ndetse na Gipupu. Cari igitero gikomeye cyane, kuko mubizi mu minsi itambutse Gahwera imaze igihe kirekire igabwaho ibitero, ariko umwanzi akaza ntabashe kugira amahirwe yo kuba yakwinjira muri Gahwera, kuko hari amadubu, hari abasore batwirwaneho banze guta igihugu, bemera kwitanga umwanzi. Umwanzi ahora agerageza buri gihe cyose, akaza yiteguye, ariko bikamubera iby'ubusa ntabashe kugera ku ntego yiwe. N'uyu munsi wa none niko babigenje, ko basanzwe babikora. Ico bakoze gitandukanye n'indi minsi gusa nuko baje amasaha y'ijoro, babashe kuza baca mu rugabano, barakuka baca mu mpugamo, baca mu nkomero zo mu mpugamo, babasha kugera mu Rubanda, ndetse abandi nabo baza mu Gahwera. Niho habashe kuba imirwano, hari saa 7 z'ijoro. Amakuru avuga ko hari inka abanzi babashije gutwara, kuko bari baje hakiri kare babasha kuneka bamenya aho inka zazirara. Rero batangije urugamba kera bari hagati mu nka, ndetse kuko bari babonye naho abungeri barara, bahita batera abungeri babasha gushorera inka, nubwo tutaramenya umubare w'izo nka uko zingana. Rero bwagiye guca igitero, abahungu birwanaho bagisubijeyo, nubwo batagize amahirwe yo kugarura izo nka, ariko igitero bagisubije inyuma. Rero nuko byifashe, ariko ubu nyine mu Gahwera bukeye bameze neza, kuko abantu bari muri bya bice basa nkaho bamaze kumenyera ibihe by'intambara, nubwo intambara itamenyerwa, ariko kandi y'amasasu apfuye guceceka bukeya, buri muntu wese ahita asubira muri gahunda ziwe nk'uko bisanzwe. Dore nuko bizera twirwaneho cyane, baba bazi ko kumwe twirwaneho ko ntacu umwanzi yabatwara. Rero nuko byifashe mu gace ka Gahwera. Izo nka bamaze kuzijana bazikukije mu rugabano, nyuma baza kuzimanura mu rugabano rw'epfo aho bita ku Gatoki, ziza gukukana za Gashasha zigana za Nyabibuye. Rero umunsi wa none nuko byagenze. Nituza kumenya andi makuru akurikiraho turaza kuyabagezaho. Turamenya ibyo umwanzi yagiye yangiriza bitandukanye, uretse ayo inka yagiye, izo nka banyaze, kuko mubizi intego y'umwanzi nta kindi kiba kimuzanye no kwica, no kwiba, ndetse no kwangiriza. Ibindi byose byabanje kwangikira muri ico gitero twagabwe no munsi wa none, turabimenya. Nitumara kumenya makuru turaza kuyabagezaho. Rero nuko byaje kugenda mu gace ka Gahwera. Mu mwanya turaje tubazanira makuru ya Rugezi, operation yabereye aho bita mu Kabanju, aho ni hakujya za Rugezi. Turaza kubagezaho amakuru y'uyu munsi wa none tariki 12 z'ukwa kane, naho habyukiye imigwano ikomeye cyane, ariko kandi amadubu yarahagaze neza, yabashije kuvuguta umuti uvugutira umwanzi. Kuri ubu umwanzi wa nyuma ashobora kuba ageze mu Gitumba. Mu mwanya muto turaje tubagezeho inkuru irambuye. Murakoze cyane, turabasaba gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo muzo mubasha kubona amakuru ku gihe, kandi na amakuru y'ukuri tuba duhawe n'abantu bari siritere. Murakoze cyane, tubifurije umunsi mwiza.
aho muherereye mwese Uwiteka akomeze abazigame.